Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba katanan ilaka kalaminjor hakmat kinongelam jong ka sinan ra tinring ban pensange no yaka dorbar pulun kabala busngi ban pelong hakalai puitre ulber arja punrio. Haka jingkran bat kilat patai kubor hadin ka jia kendu yu executive member ka KHADC ubakmi ya katanat ilaka uskatri jong ka sinat right tenring uba pinongrum ulabu jingkeli ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka balapha da ka jingpentep sya usim ka hima khairim ban batha yo ba hamsilet milimpada ban lum ya ka dorbar pelun hak sinong tenring haka laiphui trek ulber arja punriu wat haba ka bor trekam jong ka sordar ka sinat right tenring kadang bat kampat kut satya. Hadin ba gila wai na katorbar kabang gila sim ya karai kalong pangin persya ya kani ka jing ai order jong di council ya sim ka hima khairim ban wan ban penlong ya ka dorbar daw ni hamsilet milimpra kana kaliang gujungi gila wan kendu ya WM ilaka ti hakajing kendu gila penpau ba kani gede kecing uroj ya ka riti gudustur namar ba haba u sodar udang function tiga ai kabalo penlong ba nakaliang juga diskonsel kan ai ka direction yus im banwan penlong ya kani ka terbar po jok stong tending kan nakaliang kecungi nilai keren ba im kalong ba haban pensange kani namar ba ngemla mentip namar ba umdei unong song sunong ubalum mi ka terbar ba ha ka cukup poru Nidon yu sodar ubala itu yu berkesanan. Tena kaliang jungi ulah kular ban pensange. Tena kaliang jungi ni up ya ka odar pat ka ba. Na kaliang jungi diskusi kala kular ban pensange ya ka odar pat. Asya kasi. Tangta.